After complaints poured in on the dilapidated condition of the road from Lo Mau Sing to Mau Set Knam under Maulai constituency, the MLA of Maulai, Brad Starwell Marbenyang, had inspected the PMGSY road today in the accompaniment of the MP of the Lok Sabha, Dr. Ricky A.J. Singhon. As per reports from the contractor, the road could not be completed under 1 year's stipulated time due to heavy rains. Nama kini di skim kepada napo ke central government ke PMGSY. Ya kini skim ngatai kumbaki mana ni one ban page ya ke progress of work. Mo ndai ya ban page ya ke jinglong jong ke surok. Ring one page ya ke progress of work. Jong tu ni ke surok PMGSY ke banang ti napo nang ti napo lu Mausing pemain lagi mana nang ti lu Mausing sadu sini siapo ikut tiga ending point hang ti ya khamat jong kan ka Mau Set Knam stretch kumba 10 km ai te squat ban pentip ba kajing trai kal ayat mental ada ki buntli ki benai amaria ka work order habi di bakani kam la issue ha ka khan real trik benai ban kong mentau snem arja arab sa no du benai January ba kelas dang ban pentri bayo ban pentri kani kam ba sedang ban pentri kani kam na du benai February ngan trai la daki balik ki bawan na kani ka jaka kilai ihi ya kajing pentri nomor hak ti por kila sang menteri lawan Islam oh kila pentri ki kam ki bagilong menteri ha por Islam kuma pi mena ki don ki culvert nata ki don ki tliu muri kumbasan riu keli nata ki don ki kenro ki pasang ban penyiar ki kesurok itu baru kila de ban le hakini ki bna ki le no bat menta pi ba ta kum lum no kat kum kajing ya wan mangim tasi I kumba nhiều % dan nhiều %. Habis dia bagi mar, kitiar, kiban pentri kini sok, lakalong kimau, kini binuru, ya kita ada ban stok lupa, nanti, bat stang ban siang itu kimau, ban stang no pat soka, siang surok habis dia bagi kebenta keba, sini. Te hot agak jing pek kejungi, kidan kibenta, kibangi lap baka jing tray kam da ilong, ya kata ngilap pensau, kibadi ban tray lim bagi engineer, lakalong ki kenro, lakalong ki tleo muri. Te kidon ki bang UI te ngila batha iki ba kam de ban long kom tu ma ka jing thu ko jungi bang wan ta ni ka si ka long ba ban penti kana ba kam ka de ban long kom ba ka de ban long as per the guidelines and specification jong ka ka PMG SY ata ka jing thu jong ka jing wan ka jungi hani ka si ka ta but ka time frame ba ki ai ha bi de bat ki ba pentri ya ka srok ka long shisnem komot na uniu naka sing ke baki yo eko wakada kebut kan rio trik ubnai January arpo arpsau kata ketika bang aku aban pentip ngani por lontar kalian jua kenturu jadi kunti di nak banyak snong amal nginum la banya mau banya wan man kepor kajing ya snok tilang jom kinong banyak snong ru kan ya rap sibun amal kum melong kan kum ke PMGSY let's say kan nong ke kubor ru na tekiwai nama kan ke PMGSY hadian redemption kadon kata ka por kumasan snem ka bakipo bau tu kontraktor abadon ni no jing tuna try let's say bakas ni basurok ba uhap ban repair ti ka banle kita kapat ka jing ya snok tilang jong snok ti kinu let's say lembaga ni kalat ai kubor na tentu yaki nok snong repair kiba kapi kanikas ka PMGSY ka ya chikisno ki thau ki jopi ba ba pi pakadon kano ka jingjot ka jingpai jong ki surok kiba pentrei lomba ka PMGSY pan tho daga sithi nai som dan daga ktien ai daga jing tho aisha ka department ni chief engineer ba pet ya ka PMGSY ani ki engineer ki ba pet ya ka ni hak kopi ru sesio local MLA Shangaru
kenapa ngin yo pan butin